pravu je čak. Potvrđujem njegove riječi kao istinite. A isto to potvrdio i kolega Maras, kada je rekao da u HDZ najvećim dijelom su bile uvučene neke strukture iz bivših vlasti, koje su ciljno došle na valovima domoljublja stvaranja Hrvatske države, pa su na tom istom titulniku, kako volite govoriti, ufurali se u našu Hrvatsku državu i tako u njezine kase, blagajne, pravosuđe, MUP i sve ostale strukture, pa su se tu začahurile kao čirevi unutarnji, pa su kontaminirali područje oko sebe, pa su se uzeli Atlantike i ostale firme. Sjetite se samo čija su to djeca koja su pouzimala bogatstvo ove Hrvatske. Ja ne kažem da u HDZ-u nije bilo oni koji su brojali novce pa nešto palo dole. Bilo je i kod vas. Nije bilo kod mene na frontu, na Velebitu, što sam vam pričao o onom mom slučaju, a niste htjeli slušati. Pa nisam ja, ne ja, nego nisu branitelji Hrvatske išli u rat da bi opljačkali Hrvatsku, kako puno puta ste voljeli reći i izložiti, sve nas staviti u isti koš. Nisam vam jednom rekao šaraj malo, nemoj po nama. Isto tako, zamolio sam te u restoranu